Ka nothing kadang sudah launch yaki arteli ki phone thama jongka bat kita kide ka nothing phone 4a bat ka nothing 4a pro. Kine ar kide ki successor lana ki bami pateng na katoga nothing phone 3a bat katoga nothing phone 3a pro ki bami meninsenam. Tahakan naga video ngan bata detail yaki features jongka naga base model jongki ka nothing 4a. Ta saya komen la dapi ko abangan bata detail saya katopat ka nothing phone 4a pro. Tahang ne ngin nyepit benia yaki features jongka naga 4a ka base model jongki kilong kumno. Tah syua pengan sedang wat klik ban icon like jongpi bat katoga hype jongpi ha kana video. Bat subscribe ru la dapi ko ban nang yu isu kum kine ki video ki bayade sepang ki phone. Tahang ne ngin sedang syua ha ka design jongka. Ka design jongka kumba pitim bakana guna nothing am ka compare bat ka kam long unique ka design jongka na kiwe pat ki brand. Kilong transparent mo katoga back jongki bat nang ta ki don ru ya kituki glyph light. Hanre ha kana ga batamai kim asyu da ki balong circle mo kituki glyph light kum balong ha katoga nothing phone 3a. Hanre kila ai no da ki balong straight lanai balong penyeng mo te ngila ban khot yaki da kita ki glyph bar. Kine ki glyph bar em ki trekam kum ki notification light. Kum ha ki notification jongki calls ki text bat kiwe. Pila roban customize ya kata kar blink jongki sibun teliki options. Bat how to uwe ubarong saupat harum ubling hagapor ba record video. Te kata kemut lada piring tu yano em kila bantim. Namar uto unlong kum indicator ubling hagapor ba record video. Banang ta hakaneru kidang ai ya uto essential key lana ukenja button. Une button la ban penon kam haki AI features bat kiwe. Tengin nyepoipat haka build jongka lana ka rukom sina jongki. Kabadi jongka naga pun kisna daki plastik lana ki polycarbonate. Hanre haka bak jongka pat kisna daki glass bat kila eye protection da kataka panda glass. Haka thickness naga jing ruben jongka ka poi kumba pra 0.1 mm. Bat ka jing kia jongka pat ka poi kumba arspa 100 gram. Haki sim card ka support daki dual nano sim card. Bat haka IP rating ka support tang daka IP64. Kane kampat deka water resistant. Hanre kala pat ban yada kum yaka basyu spray bat ya uslap ba mulumala. Teban unlock ya kena gapun ki ada ka under display fingerprint daga taka optical sensor. Haki colors kadon hadu southly kabanangkong ka belang ka baar ka white ka balai ka pink bat ka basaupat ka blue. Te saya komen kano nakinegi color pikam itenan. Teman tapat nyepoi haka display jongka. Kajing hek ka display jongka na gapun kalong 0.9 inci. Daga taka 1.5K LTPS flexible AMOLED display. Kata 10 bit bat ka HDR ru ka support. Bat hadu arjar sispa 1000 Hz bat ka yo hakataka PWM dimming. Kana kan punduna ya ka flickering jong ka display ban tight kloy ki khmat haba page slam. Nang ta haga refresh rate ki ada ka sispa 1000 Hz. Bat haka brightness ki hadu khat spa nits kata ka HBM bat hadu 1000 spa nits bat ka peak brightness jong ka. Bat haka to ka screen to body ratio jong ka ru kala yo kumba kandai % Kamut kim dahek tan nerit tan kituki bezel jongka lana kituki benta bayong katuka display jongka. Teban yada ya kena display jongka kila ada kataka Gorilla Glass 7i. Haka naga segmen kena display jongka tekala biang. Teman tapat ini paha chipset ubade ukong santam jongki phone mo. Chipset lana processor kila ai kena phone kata da Snapdragon 7s Gen 4 bat 1 nanometer kisnai u. Une chipset lana processor te ulong balance mo kataka performance jong u. Umde baklan bat umde ru batlon. Haka antu tu skor uyok kumba pralak tam ulak kenjok ru syaga kendai lang. Teban lek kai game kum haga BGMI lai tu bakal support daga sispa 40 FPS. Kat bah ka Call of Duty Mobile pat kadang support daga 90 FPS. Nang ta ban penduna ya gahin kila ai ru ya kataka VC cooling chamber daga taka 1000 spa mm square. Teman tapan ini pa haka software jangka. Kana kapun ki ada ka Android 16 bat uta Nothing OS 4.1. Live name kin aya ka OS update lan ka Android update. Bat hadut terus nempat kin aya ka security update. Hak AI feature su kidon katukan neteli ki ai. Tagin nyepet pat haka rambat ka storage jongka. Kana ka pun kadon hadut kumba lai teli kita ki rambat ki storage variant. Kabanangkong ki ada ka prajibi ka rambat cis paru prajibi ka storage. Kabar ki ada ka prajibi ka rambat arspa 1000GB ka storage. Kabalai pat ka top variant jongka ki ada ka kat RGB ka rambat arspa 1000GB ka storage. Hagi ni kisngi menta ta kila deban penduk mo ya katoka sispa ru prajibiga storage namar kimlong sufficient show. Namar ba menta kisngi lanang hack size ki data jong ki apps bat ki size jong ki files kum ki dur ne ki video bat ki we. Tenaga ta kada labun ki brand menta kisngi ki penduk no ya katoka sispa ru prajibiga storage ki ai no direct daga arspa 1000GB storage. Hanre hakane ki dangkapna ban ai daga toka arspa 1000GB storage hakatoka base variant. Tenang ta hakaja ram kila ai kana kapun kata daga LPDDR4X bat kaja storage pat ki ada ka UFS 3.1. Hakador bakil aya kana gapun am kila deban ada kata ka LPDDR5X bat ka UFS 4 lana ada ka 4.1 ru. Hanre hakane kidang ai bet daki nagi barim kamtam hakatoka jet ram. Teman tapat ini poy haka kamera jongka.
karena kepun kadon light lagi kamera jongka nadin kaban kong ki ada ka 9 megapiksel katoka primary kamera jongka bat kelak support ru ya kataga OIS haka sensor jongka naga primary kamera jongka ki ada ka Samsung JN9 bat haki video kana ka primary kamera jongka kelak ban shoot daka 4K 30 fps nangta hakato ka kamera ka baarpat ki ada ka 9 megapiksel kataga telephoto kamera bat ka support ru ya kataga OIS haka sensor jongka nepat ki ada ka Samsung JN5 langba ka naga telephoto kamera lakban zoom 3x daga taga optical zoom bat hadu niau x lakban zoom ya kita ki lossless photo kamut ladapi zoom hadu niau x ru kita ki quality jong kidur kinam telon handre ladapi ku apat ban shot maksimum ka zoom kan lakban zoom hadu 70x daga taga digital zoom te hakato ka kamera ka balaipat ki atang daga prime megapiksel kataka ultra wide kamera haka naga ultra wide kamera jong kita kila ada ka batelot ka batang prime megapiksel kata kemut haki ultra wide video kan support daki 4K video bat haki dur ultra ru kila ban telot ka detail jong ki tenang ta haka front kamera jong kapat kila ada ka live 4 megapiksel bat haki video ka support tang daga 1080p lane full HD bat 60 fps habai page yaki kamera features jong ka takim dak lan mah namar kum haka to ka ultra wide kamera ki atang daga prime megapixel katulot mo katuga ultra wide kamera jongka bat katuga front kamera jongka ru kam support 4K video handre katuga main kamera jongka bat katuga telephoto kamera taki biang kat baya ki bakam pedon kam ya ultra wide kamera bat ki bakam shoot video da ka front kamera tekila ban hun ya ki quality jongki dur neki video ba shoot daki ultra wide kamera bat katuga front kamera jongki taman tapan inyo po hau bateri jongka karena kepun kila penhek kendiat ya bateri jongka ki ada usan hajar 100 mAh haka to barim ka 3A kana ting pun 3A ki atang dau 1000 mAh hangne ki penhek kan dia da mo kata dau 1000 100 mAh bad charger pat ka support dau 1 handre kan mau ba kana gana ting ru kam ju ya charger hapok ka box pin haban tit separate ya charger jongka lane adapter jongka kat baha data cable teki provide bad una data cable jongka support dau type C to type C kamut baru arliang dau type C nang ta how to USB port pat ki ada barim dau USB 2.0 teman-teman ini puas haki features jongka karena kepun kadon kumba kanru teli kita ki 5G ban wifi ki ada wifi 6 bluetooth ki ada bluetooth version 5.4 haki mic ki ada ki arti lagi mic haki speaker ki ada ki arti lagi speaker haka NFC teki claim ai teman-teman ini puas haka main kata ya ka dor jongka ka dor jongka na kepun ka sedang nadu ka live we hajar kendai spa kendai kata ya ka to ka prajibi ka ram bat sis par prajibi ka storage ka baar ka puas hadu live usah hajar kendai spa kendai Lai pusan hajar kata ya ka prajibi ka rambat arspa san pun GB ka storage ka balaipat ka top variant jongka ka poi hadu lai punya hajar kendai spa kendai lai pu prajar mah kata ya ka to ka kat RGB ka rambat arspa san pun GB ka storage kadon ru ya ki katu kanne ki offer kum ki exchange offer ru telada pilak ban penbiang ya kata ka offer ka baki ai kum ka exchange offer te kalak ban her na ka to ka dor tra jongka lada piken mau ha ka to ka nothing pun 3A ha ka por bakami ka poi tang kumba arpusan hajar ka dor tra jongka handre hakan nepan naga daw kajing sakta jongki naga jing duna jongki chip tekila hab ban launch hakan naga dor barem ladaki aitang kumba arpun ya hajar tedang singau hab ya ka dor jongka batki feature jongka namar hadu lai pu ar hajar pin penlut pin ya tang daga basis pa ru prajibi ka storage kam long suka value for money namar mentagi singi tang sis pa ru prajibi ka storage kumbang itu mene omlong sufficient su tang hadin kartu karne benai pin badam kala dap space no lada pidele ki baklan ban chondur ne shon video ban nang ta pi yo ru ka pun ka ba support tang daga prime megapixel ka ultra wide kamera bat ka front kamera ru ka bam support daga 4K video bat nalor bakal arim lupa sau charger pin ban tit separate ban pelut extra hoj hakan yang ka build quality ka design bat ka software experience te ka biang handre kambun hina prenjongi ki bam kod dor ni kamdon kam ya ka pun ka ba kamduna ka dor bat ki ba kam biang ki features te saya komen hang ne harum ya ka opinion jongpi pidang singa ya hab nem ya ka to ka dor jongka bat ki to ki features jongka teman-teman ngathrai lang baga naga video junga kala ajing yarap epi sibun ban singa thu ya kita ki features jongka naga pun te saya komen lada pikwa bangan batai saya ka to ka pro model jongka ka to ka nothing phone 4A pro tengin nyesem hakawe pat ka video junga kublai sibun